Wenkosi embona. Umsusa kanjani umuntu ekade nihleli naye iminyaka nithandana wasedlula emhlabeni ungamkhokhelanga? Hlomuka Ya hlobo. wethu la ukhuluma ngomuntu obekade mhlawumbe esuka emakhaya ngenhloso kuzofuna umsebenzi. Ya. Mangabe Hlomuka esefika la eThekwini wasefike ebonana nami ngongema ngithi Ya. noma bonana nawe njengoba ungidi nje. Wasumthatha Hlomuka wamshiyela kwagcina izimo sephoqa ukuthi nineziyani nihlale ndawonye ya kunjalo. Naphila ke manje wena uyasebenza yena sekuyena ohlele endlini uma usenizeni nabantwana naye. Ya kunjalo. Naqhubeka nempilo niyaphambili. Uma ke Hlomuka sekuphela iminyaka lo muntu lowo okokuqala ngito ufune kuyazi ngokwethongo lakhe isuke seqala lamdikile lamthatha njengomuntu onjani ohambe wayiganisa wahlala lendoda. Hayibo. Hlomuka kunjalo. So ngokwethongo sesemdikile vele ingakho abantu ukuthi bagcile bengawuthola umsebenzi abafika la bezofuna umsebenzi bathe sebehlala nabantu babo bahlalisena angisho ukuthi ku wrong kodwa engazi ukuthi ngathi abantu mabehlala bahambolobolana begcine bevele emakhaya bese ithongo gcese lebonto okay njalo malithi sokwe ngami ingane ethu siyifici nomuntu wesilisa njalo ngoba angimele Hlomuka sonke isikhathi ube nomuntu othi ithongo mazokwe ngama likoni ingakho omkhulu bethu Hlomuka babe nembhede u2 kube wesalokazi okamkhulu uma ngabe sebedingana bazomemana ngoba kufuna lithonga lami ngabe uyithonga lamkhuluma limvakashele limfice ehlambulukile clean kanjalo nosifana ngisho esayinsukwini zakhe esendaweni zakhe lizokwazi ukuthi ithonga maliza kumkhulu lizokhuluma ingakho abantu namhlanje sebefuna bethatha amabhodlela bohlolo amathonga asakhona ukukhuluma kubona ngoba vele abahlambulukile Hlomuka Kunjalo. ngilana ke mntaka baba uma kukuthi uma ngabe umuntu ekade ehlelise nomuntu la kwathi kuphela iminyaka uma Hlomuka sekwenzeka inkinga esedlule emhlabeni lo wesifazana noma kuthiwa wesilisa vele Hlomuka ngoba kade ngimzalisa ingane usedlulile emhlabeni angimlobolanga ngithi mangabe sehambe ufihla lo muntu sekunzima ukuthi ngithole enye intombi uzolwa Hlomuka mangithi ngiyalala ebusuku noma ngithi ngifake enye intombi afuka qhamuka zola ngoba vele uthe emefika lapha emndeni kwathiwani kuyile mvobo lokho wahambe 10 lapha emakhaya uyosebenza. Ngizwa kahle. So lathi sifuna abantu abajulile Hlomuka abayinzula ubuchopho abazinzula ubuchopho hawo umuntu okuganga ngoba uzihamba bathandaza khona umuntu othi mina kade asengimgeza ubani kodwa kwenzeka uma ngabe ngile nentombazana kuvele iqhamukalo ngimphuphe kodwa kade ngihamba ngabathandaza ngafike ngamsusa vele Hlomuka abanye bayavuma ukuthi besuswa abathandaza abanye badinga Hlomuka ukuthi ukuthatha imali kange1000 Hlomuka noma 1.5 bese Hlomuka uyahamba uyothenga igrosa yonke store ufuna ibambe kahle le ndaba uma ufika lapha na store uthenga igrosa yonke njengoba uhlezi uthenga igrosa ngabe yinyama yini konke nosweet yonke into bese Hlomuka uthenga namakhandlela bese uyayithatha Hlomuka uyehlane nayo uma ufika ehlane lapha Hlomuka ukhanyisa amakhandlela akho usuyakho lapha nehlane ukuthi makasibani imina ubaba oyingane zakho umnyeni wakho